Gift Sylvia Musime orukoranga Human Resource Staff Welfare Officer at Uganda Christian University ahabwira abakazi ngo aho bari hangariyo na rubatiro hamisho ngo nahabwe cyo tubashemerire kujabera bakakwata kuba bashija babo abakazi aho turi twena ninshabangu ecyo tukijwe ngwihangariyo na tira hamisho wajabira ukatandika kwata kuba mwami wawe ukumuraza atagwejegire nakuzo mu office narimo gukora nakuzo gukora business aburo mugisha. I hope numangwa abakazi nitwe twine mugisha ya bibitu. Ebi Gift Sylvia Musima bwambire nkuyanje yabicereza akanisa ya St Andrews Church of Uganda Kabingo omuburebereza bwa North Western Koribanda obwabe kigombe cya Kibingo Church of Uganda Mothers Union babire barukujaguze kiro cyabo cya Mariamu aho MP hazuru kurenga miliyoni 8 zurundinwe okwera ibyentunguko mu kigombe ki kandi kigenderwa twasitebekanisize umukoro gwerizoba twabana twendangu abakazi bitu bo burisa bwitu bwa Kabingo nabo beye muce umisho bw'abantu nabo barije nyuma barebe cengu nabo n'ibintu cyo kubasa gukora umukanisa yabo. Musima yongire yahabura abazire ngo barekeraho kuteka amana hakwegyesa abana babishibonka bitu nabo jo babatekatekeho ahabo kwerinde muhondano yo maka abantu mutekanisha abana babishiki nibo tutebekanisizo bushwere buri kintu tugamantu bagambira mukazi nakora to mukazi nakora tukorizo mukayabaro yakore kibita abana babojo titukubishka abana babojo titukubatebekanisizo bushwere aha wizoberi twabana tuyegangu buryomwe agaraka habujunanizo bwabwe ahabo kuba abashije barebekire mbasigaho bujunanizo bwabo baburekera abakazi bakore by'abashije bagaruka bakore by'abakazi kandi abakazi mukore cyo cyabaretera okwekera cyabaretera okutwaza kubi amakagagiro butabanguko arukushobora hankuri sente za PDM herda mwesje ashoborire nguziko ziri mu rumo gw'amani ahantunguka yamaka gashaka anyene Fred.